uyu munsi ngiye kubagezaho amashusho 5 yatunguye benshi akanatangaza abayateye akajisho bose. Ni amavideo 5 yo mu Rwanda yaciye ibintu. Mureke nikore mu ntara nibwira abamanze imihoro y'amatwi. Nta gutinza mo ku mwanya gatanu turasanga gatangaza k'amashusho afatiye mu muhanda wa Kimironko, aho umwana uri mu kigero cy'amezi 7 nako cy'imyaka 6 cyangwa 7 wari wambaye igisabureti kiri mu bwoko bwa bya bindi abana bambara bagiye kuryama. Yanyerukiye ku muhanda wa Kimironko, abonye uko abaturage bari kugorwa no kwambuka, anyerukiraho ntamenye agarukana ifirimbi mu kanwa. Ajya hagati y'umuhanda atangira kwambutsa abantu neza nk'uko abapolisi babikora. Imodoka zihagaritsa abantu bambuka zigenda nazo ku itegeko rye, akitondesha abantu kwambuka. Abari aho bose bamukomeye amashyi, bamwe bamuha inoti ubona ari ibyishimo. Gusa nubwo amazina y'uyu mwana atageze hanze, mu mazina ye ubanjeho Afande ni waba wibeshye. Iki gihe hari mu 2026. Umwanya wa 4 hagaragaye umupolisi mu muhanda w'Iremera nawe ari mu gikorwa cyo kuyobora imodoka mu kugenda kwazo, ari nakaceza imiziki mu muhanda rwagati. Iki gihe indirimbo yitwara Gitosa yari itarasohoka. Aha niyo yaba yarasohotse, ntago ariyo yaba ari kubyina, batazanambikana mu nzu y'abagororwa nzira umunwa. Aya mashusho yakoze abantu ku mutima kubona umupolisi hagati mu muhanda ari mu kazi, ari nakabyina imiziki. Ibi nabyo bigahita bitwereka umwanya wa 3 w'akana gato k'agakobwa karwanaga no kurira umupolisi ngo kavuze ifirimbi ye kisimbukuruza. Umupolisi arakihorera. Impamvu ya mashusho yatunguye benshi nuko twese tuzi neza ko polisi yacu iyo yambaye uriya mwambaro ibiri sereye cyane, nta kintu gisekeje ibibona aho hafi, nabyenda gusetsa kuri bo ziba zabaye nk'amakuru. Twese turazi neza ko nawe bitatungura, kuko umuntu mukuru we arazi neza ko yiyemeje kubigerageza, atamenya aho yankuba itagira amazi mu kubitiye iturutse. Cyakora byerekanye urukundo polisi yacu ikunda abatoya. Umwanya wa 2 biratangaje, birasekeje, biranababaje. Mu masaha ya mu gitondo abaturage bo mu karere ka Ruhango bakanuye nk'ababonye nk'abari gusiramura ubwo babonaga witwa Hakizimana Silasi atembera mu ikaritiye, kandi umunsi w'ejo bari bamushyinguye kuko yari yitabye Imana. Banemeza ko bamucukuriye imva bayimushyiramo, banamutabaho itaka. Rero abenshi kibono bagiye umuyaga, amaguru bayaha umuhanda barahunga, bibaza ukuntu umuntu yazutse kandi barabyumvise kuri Yesu gusa. Umva umuryango we icyo ubivugaho. Ejo twire dushukura dushaka ishyamba bagiye kumuzana. Yego, yarayaje nka saa 12 n'igice, saa 1 murambo barawushyingura. None muri iki gitondo